amaniwa thandatu nimatiwe ni thayu kiokoni cha umundi tina wa kukitekewa ni mbanga ya lelo kisioni cha Choani kuya ikutha lelo ni wakuma Kibwezi kuthi Mutomo kaunti ya Kitui kavindani Kalami yendete skulu kati wa amaniwa thandatu atatu ni ituma skulu wa sekondari wa Choani valaswangi atatu ni maskulu wa musingi wa Choani vala makongiwe ni ngali muthemba wa Probox vala inena seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua ituma kutambwa kisioni cha mbanga huenda muvea wa kusuvia malelu manene wa Kena kwikia maonanio mamalelu ni vamwe na kutangaza lelu wa Kitui kuthi Kibwezi tamuisio monene wa mbanga. Onesimus Chalo na mauvo amanywa thandatu atatu meva maskulu wa musingi wa Choani na angi atatu maskulu wa sekondari wa Choani ni matiwe ni thayu vau kwavo kiokoni cha umundi itina kukongwa ni ngali imwe muthemba wa Probox Toyota kisioni cha witu Choani. Kitui cha ithio lelo ni munene wa kuma Kitui kuthi Kibwezi ngali isinela yumete ngaliko ya Kibwezi yelekele ngaliko ya Kitui ikongie siana isu nila sisilitotewa lelo siendete skulu na yatoloka indiesa kukwa utuvumu na ndeleva wayo kwana na munene wa maofisa ma lelo ni vaka untini ya Kitui Agnes Magiri nikana ngali isu isembe muno valeti enziana kwisila vala manywa sumesilite na kumoa onthe vau kwa vau. He left his proper traffic lane of which he had kept that lane. You can see the road is well maintained and marked, and left his proper traffic lane and veered off to the pedestrian walk, whereby he had 6 juvenile and also other children that amounts to 6 at different intervals of about from the edge of the road to where they were knocked at about 7 meters away on the road reserve. All the children feared death on the spot. Magiri iweta vena vatwaene nthima ni ngumovundi sio yulo tumiwa malelu no kana kwesiana na sikota ithim andu ma musi umwe no lo kwatio kuno wakuwa kwa siana itatu nthini wa mpange so ni menda matethewe no kana makwate aki ya siana sio ba mbebe kana ka secondary akakuwe ka tulatuli tutatu twa secondary niko kona twa kunwa na kasio kana etina kwa kazi mpaka thimu sikwa sisi kwa mwe petro baba zena sia baluka ngubani ngali amugule ni sia kwa mwe petro jukone guinwo woka na kala kele tumoka mazembete na moka mabika yuno avye vya mwina no balugete ba mshe kita uniform no balugete leloni avya kwa toke lia duka nyake no amwe kana nake no kwiye na yu weikana goko ina rikati no kokati ba ena sisters ingi si ena si awana yetu angi lakini hizi ya mwisho ni ya mwete thina muno kai atutethetie serikali yitu ya county government na ilengi makakwata na matutethecia undu ciani itatu at the same time zikwita ni gindu litu munene muno biu marutwika wethe ameka nesa. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua na ola watambuka kisioni cha mbanga na kutembelea misile kwatio kuno no kana kunengane pole ni wenda muveo malelo manene kena kwika maono nyoma malelo ni kana signboards kusiasiko tahithi nditwikiwela mi balabala wo na matumizi ma balabala tia andu monde matwanya kumanya ondola balabala wete kutumika. We need proper public awareness ya balabala. Need to need sensitization even the motorists using this road. Nondo ukweli ni kana for the last 1 year 2 years section ya balabala twile tukwasia andu mengi muno andu kukongo tuko galisi kikanya ondo makongiwe nao so maganda bebe na proper sensitization inaingenda muvyo sio tangase lelo uwa Kitui Kibwezi tamuisi munene wa mbanga kuma na mbangi ili kusi tukuma lelo usu weke walami balabala uno kuma Makele kuthi vinya ali when a black spots around ikominemwe those black spots needs to be marked with and olore balabala rode ngali alika balabala ni ba na black spot needs ba an accident can occur anytime immediately. Ndeleva wangali isinela yekia mbanga ni mwalimu skulu ni umwe kuya Makendo kaunti ni makuena vingi to kisasani cha polisi cha Mutomo mwana ngali isu vala na mia totia ye kwa dhenzi na kuwa nyumbani ya kusovya mia kwa hospitali munene wa Mutomo. Tilivota Blingu Muvo Mutongo TV kuma Kitui cha hivyo kaunti ni ya Kitui. Neto Onesimus Chalo.